Добре. Что, две-три хвилинки почекаємо, да? Две-три хвилинки. Конечно. Все время ще 2-3 хвилинки почекаємо. Так, скоро должно будет уже начаться, чуть-чуть осталось времени. Через пару минут начнем. Ждем пока. Я бы показал более интересные картинки, там зал обвел, но тут очень много людей, которые не хотят, чтобы их снимали, раздают наклейки не снимать, и поэтому я просто, чтобы не рисковать, не буду показывать вообще зал, там сколько людей, только максимально буду стараться снимать Олеся Беляцкого, чтобы никому не навредить.
сколько человек в зале, сейчас скажу. Ну, под сотню, я думаю, что. Человек 100, наверное. Хвилиночку уваги. Добрий день, шановному господарству. Почну свое коротенькое уступное слово с невеличкой державной таємницы. Гэтая зала упершыню сёння налічвае столькі удзельнікаў сустрэчы менавіта по нашей белорусской линии, колькі ни разу дагэтуль не налічвала. И не дзіўна. Чаму? Потому что вінаваўцам гэтай сустрэчы з'яўляецца чалавек неординарный, чалавек-легенда, чалавек, які прысвяціў усё сваё жыццё абароне правоў чалавека, каб мы, беларусы, людзьмі маглі звацца. Чалавек, які правёў за кратамі не один год, які ўрэшце рэшт атрымаў свабоду. Я не буду нічога пераказваць з яго біяграфіі. Я думаю, вы яе лепш за мяне ведаеце. А калі хто не ведаеце, у каго якія ўзнікнуць пытанні, ён зведуецца непасрэдна да спадара Алеся Беляцкага, лаўрэата Нобелеўскай прэміі, нашага сённяшняга гостя. Калі ласка, спадар. Добрый день, шановные сябры, знакомые, незнаёмые и всех, кого я вельми давно ведаю. Тут я с кожным, кого я ведаю, хотел бы и больше часу не посидеть, погомонить. Ну вот мы, отрымливается, собрались таким гуртом великим и передаю просто всем вельми шчырыя прывітанні, вельми рады вас бачыць і по магчымасці мой ёсць яшчэ якія крэслы, каб людзі селі, не там нема. Ну, значит, як ёсць, так і ёсць. Калі Валентин мяне прадстаўляў, я яго ведаю яшчэ з канца 80-х, калі мы яшчэ былі значна маладзейшыя. І калі он мне прадстаўляў, он кажа, чалавек легенда, а я згадваю, значит, калі в 2007 годзе мы абмяркоўвалі тады ўвялі крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый, прыехалі мы в Могилёв и говорим со своими коллегами, там, правооборонцами, іншымі актывістамі, и кажем, что весна вырашила працаваць, не гледзячы на тое, что вот у нас ёсць, мы ходзім под крымінальнай адказнасцю, мы все равно регистрации нема, но мы далей будем працаваць. А хтось сидит и кажет, ну да, так это ж Беляцкий, а кто же его посадит? Мы так помним. Ну, на самом деле, посадили, не один раз. Так что человек-легенда, все эти легенды, они становятся людьми. А все мы, как бы, живые люди, и все, кто, с кем мы знакомы не один год, ведают, что эти легенды вельми часто бывают, ну, такие, перавялічаныя. На самом деле, все значно простее. Тетяна. Добрый вечер, дорогие сябры, лабас вакарас. Я спадзяюся, што сённяшняя сустрэча будзе цікавай, я ў гэтым не сумнеюся. Мы паспрабуем некалькі пытанняў задаць я, Алесю, але паспрабуем таксама зрабіць так, каб вы маглі паўдзельнічаць і каб сённяшняя размова была такой сяброўскай, каб зала таксама была актыўнай удзельніцай гэтай размовы. Але сперва я бы хотела подякаваць Департаменту нацыянальных меншасцяў Літоўскай Рэспублікі, Дому нацыянальных супольнасцяў, дзе мы сустрэліся,
Віленскаму гарадскому беларускаму клубу «Сябрына» і асабіста яго кіраўніку Спадару Валентину Стэху, а таксама Беларускаму дому правоў чалавека, праваабарончаму цэнтру «Вясна», якія былі партнёрамі гэтай сустрэчы, і беларускаму ПЭНу, які я прадстаўляю. Мяне завуць Тацяна Нядбай, арганізацыя, якая была ліквідаваная ў Беларусі ў 2001 годзе і з 22 года дзейнічае ў Варшаве, а наогул гэта адна з хіба найстарэйшая беларуская незалежная праваабарончая арганізацыя, якая была заснавана ў Беларусі ў 1989 годзе. Таксама хочу падзякаваць усім валанцёрам і валанцёркам гэтай сустрэчы. У нас здараліся пэўныя незакрытыя пытанні, і калі я думала, што мне іх давядзецца закрываць самой, моя калега казала мне, што палова Вільні заангажаваная ў сустрэчу, і палова Вільні хоча дапамагчы арганізаваць гэтую сустрэчу, і усе будуць толькі рады зрабіць штосьці. Таму дзякую вам вялікі, без вашай дапамогі сёння гэта было б значна цяжэй. Ну, а мы пачынаем сустрэчу з Алесем Беляцкім, набелістам, былым палітычным вязнем, літаратуразнаўцам, праваабаронцам, дзеячам культуры і нават рэлігійным дзеячам. Тэхнічныя заўвагі. Я прашу не фоткаць залю, мы ўжо некалькі разоў пра гэта абвяшчалі, калі ласка прыслухайцеся. Тут ёсць людзі з налепкамі не фоткаць, але, магчыма, не ўсе хапіла гэтых налепак, магчыма, не ўсе выкарысталі. Калі ласка, не фатаграфуйце залю без актыўнай згоды удзельнікаў. Можна фатаграфаваць нас, можна ўзяць налепку, калі камусьці трэба, калі хтосьці адчувае такую патрэбу. Што ж, пераходзім да пытання. Імя Алеся, хаця мы, безумоўна, сустракаемся сёння, каб пагаварыць з самім Алесем Беляцкім, каб занырнуць у глыбіню асобы гэтага чалавека. Тым не менш, усе гэтыя гады, пакуль Алесь сидзеў, для мяне асабіста гэта імя было не толькі імя сябры, імя калегі, імя праваабаронцы, з якім даводзілася працаваць, але і своеасаблівым, я прашу прабачэння за гэтае слова, таранам, імем, праз якое можна было даносіць партнёрам і іншым людзям інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі. І вось жа давайце згадаем, што сёння паводле праваабарончага цэнтра «Вясна» прызнаныя палітвязнямі як мінімум 837 чалавек, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі палітвязнямі былі прызнаныя 4594 чалавекі. Пры гэтым сярод іх не менш як 26 людзей слова у няволі ці з абмежаваннем волі, якія адбываюць хатнюю хімію, і не менш як 128 дзеячаў культуры у няволі. Калі мы кажам пра зняволеных, я таксама заўсёды згадваю пра кнігі, якіх сёння не менш за 336 забароненых кніг. Зараз я зірну сваю шпаргалку і раптам зразумела, што 336 чалавек у нас было на сустрэчу ў Варшаве. Ровненько. 336 забароненых кніг, і гэта толькі паводле двух афіцыйных спісаў, паводле спіса экстрэмісцкіх матэрыялаў і паводле спіса матэрыялаў, якія могуць шкодзіць нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Але трэба таксама памятаць, што яшчэ ёсць нефармальны спіс, так званы трэці спіс, які фармуецца на падставе самацэнзуры у тым ліку, і паводле якога ёсць аўтары, ёсць назвы кніг, якія не могуць быць сёння ў кнігарнях, не могуць прысутнічаць у бібліятэках, не могуць выдавацца ў Беларусі. Акрамя таго, згадаема цэлую серыю інфармацыі пра канфіскацыю рукапісаў у пісьменнікаў у турме, і гэта ўсё тыя кнігі, якія не паспелі нават імі стаць. Гэта ўсё тыя рукапісы, которые былі знішчаны, хутчэй за ўсё, але прынамсі на сёння мы не маем да іх доступа і трактуем гэта таксама як забароненыя кнігі. Сёння мы паспрабуем пагаварыць і пра турму, і пра Нобелевскую прэмію, і пра літаратурную дзейнасць, і пра праваабарончую дзейнасць. І я, можа быць, і пачну з турмы, каб як мага хутчэй скончыць з гэтай тэмай і выйсці з яе, выйсці з турмы. І згадаю, што ў кнізе, вакол, дарэчы, якой мы сёння таксама сустракаемся, і гэта першая, ужо ў Вільні была прэзентацыя гэтай кнігі без Алеся. Я думаю, што некаторыя з вас там таксама былі на гэтай прэзентацыі. Сёння ў нас такая унікальная магчымасць зрабіць гэта з удзелам Алеся. Алесь, у гэтай кнізе ты апісваў досвед зняволення першага, вось гэтага з 11 па 14 год. І там ёсць шмат і пра ізаляцыю, і пра тыя умовы ўтрымання.
Што змянілася ў параўнанні з сённяшнім унутры пенітэнцыярнай сістэмы і як з перспектывы існавання сістэмы, як з пункту гледжання чалавечага стаўлення гэтых ахоўнікаў, як з пункту гледжання стаўлення іншых вязняў, з пункту гледжання існавання сваёй самой сістэмы, што змянілася, што сёння ёсць адрознага? Я особенно хочу повитать всех, кто сидел в белорусских турмах, и кто тут зараз находится, и Макса, и Каташер, и інших кого-то, кто тут есть, вы все пережили то, что... Мы все пережили то, что было, зараз вот на воле, и сапраўдейше багато кто находится в турме, с тем, с кем мы там были. Мы будем сподіватися, що вони вийдуть хутка. І у кожного у нас свой особистий досвід гэтага адсідкі, тому що там ти застаєшся сам один фактично насупраць этой системы, хотя ёсць у тебе и контакты, там и люди, и якія тебя падтрымліваюць, и но в той же час ты все равно ты один там. Ну и уже насколько тебе хапае там твердости, силаў, вось ты з гэтай сістэмай маеш дачыненне. Ну, мы ведаем, што ёсць выпадкі, калі людзі здаюцца, але я заўсёды глядзеў на это з подзівам, што у беларусаў мала такіх людзей, якія б взяли і перакінуліся там. Іх можна пералічыць на пальцах одной руки, а все астатнія трываюць, церпяць, сидзяць гадамі там. Кожны задаецца пытанне там і пытаецца адзін аднаго, калі это все скончыцца, но тым не менш ніхто не, пераважная большасць, ніхто не ідзе на супрацоўніцтва, ніхто не падымае белый флаг, ніхто не капітулюе. Вось это такая наша упартая рыса і цвёрдая рыса, она мяне заўсёды захапляла. Вось. І, конечно, я заўсёды адчуваю у палітзняволеных беларускіх, і сваіх сяброў, і сваіх братоў. Вось. Сапраўды, калі параўнаць вось гэтую турму, калі я зараз быў у зняволенні, это 4,5 гады, з 21 года, з ліпеня па снежань 26-го, з першым тэрмінам, а гэта жнівень 11-го і па чэрвень 14-го года, то багато што было падобнага, і ты трапляеш, фактычна туды, дзе ты быў. Асабліва, калі побач камеры, дзе ты сидзеў, ведаеш, што яшчэ праз камеру ты там быў 10 гадоў таму, а зараз ты тут. А яшчэ калі сустракаеш там начальніка турмы, які зараз бібліятэкарам ходзіць, кніжкі раздае, ён на пенсіі, але не можа аторвацца, так сказать, ад этой турмы, он уже его все жыццё звязано з этой турмой. Ты ему там скажешь, а як там, а что там, и он тебя познает там смутно что-то, хотя его 1000 прошло там перед вачыма. Ты адчуваеш, што гэта, фактычна вельмі багата, што таго самага і такого пастаяннае адчуванне дэжавю у меня было. Вот. И зразумела, что первая турма дала досвід уже, як там себе поводить, что говорить, что, тут в этом плане мне было простей, чем іншим. Значит, переважная большасць белорусских вязнёў, які першы раз потрапили в зняволенне. Вот. И калі параўноўваць все ж таки, першы гэты тэрмін, улічваючы, што мало было палізняволеных, мы сидели по одному колонии. Я вот на Бобруйскую колонию я был один. Это зараз скажи кому, так не поверить. А зараз я сидел в городской колонии, там до 50 человек доходило. Там от 20 до 50. Это вот наколькі уже іншая ситуация. То тады они на нас выпробовывали только свои там методы. И я ведал, что раз на месяц у меня порушение будет, что бы я там не робил. И раз на месяц меня заведут до начальника колонии, який скаже, Беляцкий в последний раз, все. И все это кончалось вот так, то зараз уже колонии и стали более жесткими, и в дачыненні до політичных зняволеных там выпрацавана целая система подавления морального в першую чаргу, и катаванняў, звязаных с холодом, в першую чаргу, потому что трымаюць в СІЗА, звычайно там, вельмі часто, калі нема ацяплення, просто люди мерзнут, там спать немагчыма, и это день за днем, а может быть и месяц за месяцем, и все это пробуйте забить там человека, калі ты уже ни про что не думаешь, только согреться там. Лучше бы дочакаться там
калі табе обед принесуць ці вечеру, там как пагрэцца хаця бы ежай, потому что весь астатні час ты мусіш хадзіць, там приседать, отціскацца, ночью спать немагчыма, ця колоссіць ось так буйной дрожью. Ну, а яны нормально, яны глядзяць, чым это скончыцца. Мы ведаем, что для некаторых наших сяброў, знаёмых это скончылася трагічна, хтось і памёр у турме. Менавіта з-за нечалавечых абыходжанняў і не за аказанне ў час медыцынскай дапамогі. Вось это таксама практыка зараз паўсюдная, яны просто не лечаць, яны просто глядзяць, ну, таблеткі там в лепшым выпадку, там і глядзяць, што з табой будзе, там, як ты там далей себе будешь паводзіць. Ёсць здароўе, выжывеш, нема, ну, уже што, вот такая ситуация. Вось. І гэта спрэс, і это ёсць, конечно, нечалавечае катаванні, нечалавечыя такія паводзіны в адносінах да палітвязняў. Вось. З другога боку, калі в атрадзе 3-5 палітвязняў, там в зоне іх там 30-50, то ты заўсёды, ну, я, напрыклад, адчуваў, што заўсёды магу інфармацыю некую взяць, мне заўсёды штосьці раскажуць там. Замест здоров, першае пытанне, якія навіны там. Ну і все адзін аднаго расказвалі, таму што мы сидели там полной изоляции, знову ж, калі першы тэрмін я атрымліваў, бывали такие дни там по 500 листов. Вот мне одному столько, а колонию вот столько, все, 2000 человек, 2 раза меньше. Там. И все так глядят, кто им такие, что им столько пишут. Вот. И за первый час я отрымал 30 тысяч листов и поштовых. Приносили просто, ну, вот, каждый день и постоянно. Это была моцная моральная подтримка. Ты отчувал, как на крылах там. Это меня выбудовывало такую оборону, что я там, ну, просто мне никто там не мог подвести до меня, потому что я был обороненный всем этим. Аурой этой, вот, подтримкой звонку, солидарностью этой. Зараз это все закрыли. Началась война, переписка фактично скончилась. Ніякія листы не доходили, только мне доходили от жонки, один, может, с 3-4, там, ну и таким же чином мои листы доходили. В 25-м году в Огле все спынилось, что дочинение до меня, я отрымал только один лист за 25-й год. Вот, то натурально ты новины там ловишь с российской телевизии, Скобеева, это значит зорка, так сказать, нашего, так сказать, экрана, вот, тюремного, вот, и мы там сидишь, слухаешь и спробуешь там нечто достать с этой информации, так как в советские часы там читали газеты по Мишратков, то мы зараз так сидели, слухали, ну, вот, эти российские передачи. Ну, а белорусские передачи глядеть вовремя немагчыма, потому что коли шел Озаренок, одразу зняволенные это выключали сами, ну, звычайные зэки выключали там с матами, нет, это немагчыма, все это нам не треба. Ну, а российские, отповедно, читали по Мишратков. Что рабілася за межою, як ідзе тут жыццё, что рабілася з весною, я практически ничего не ведал. Коли нас уже выпускали, я выходил, ну вот выпустили, я думал, ну что там с весной, ну 5 человек, ну 7 там может, да. Ну коли я бачу, что весна как бы живее и активно працує, я таки задоволенный был, нормально, все как бы абсолютно шикарная картина. И каждый день ты доведываешься что-то новое, потому что на этот час просто вся информация белорусская тебя была отсята, отрезана. И эту книжку я убачив один раз подчас суда, мне тихенько показали и сховали. Ну, як бы я зрозумів, що, ну да, есть некая книжка там, ну, але так само не веду, что за книжка, як она там, что там. И коли я уже на волі прогортав яе, она зроблена професійним, вот, дякуючи Тетяні, она, як бы, все, что было там лишнего, выкинута, засталася такая довольно динамичная фабула, тому ее можно читать, и я вот сам читаю, думаю, что это все писал? Ну, мабуть, так, потому что фактично там, ну, вытеснуто все, что было написано за 25, а то и за 30 годов, ось, ну, и склалась такая, в принципе, ну, правооборончий, можно сказать, детектив, да, ну, коли все одно за другим, и вот ты бачишь, як это життя проходила апошнія гады. Вось, таму турма зараз гэта месца катаванняў, гэта месца выпрабаванняў. І нават тыя людзі, якія кажуць, што нас там, ну, не шапалі, што мы там прайшлі больш-менш лёгкі гэты варыянт.
А ёсць такія, які не вылазілі з ПКТ, ШИЗА, так само годами там сидели. У кожного тут был розный лёс, но на сегодняшний день белорусская турма это взяла все самое горшее, что было с советской турмы. Ну вот так неяк мы это все вымушенное были переносить. Як і перший раз я казав, что мне як посадили, так и выпустить, тогда просили написать помилование, я кажу, не, я в этой огонь гулять не буду, вот вы посадили, вы выпускаете, все, ваши проблемы. Так и другий раз атрымалася тое ж самае, хоць там нам дали вялізныя тэрміны, там 10 гадоў, я иду такі рады з суда, а мне пытаются, что ты смеешься там, ну это, значит, со мной сидит, скажу, что ты такие веселый? Я говорю, так меня же прокурор просил 12, а дали 10. Уже есть чему порадоваться. Но на самом деле, конечно, я не верю ни секунду, что мы отсидим весь этот термин, хотя, щиро кажется, мы, ну так атрымалася, что началась война, и все белорусские проблемы разом с нами, они дошли куда-то на другой план, и, ну, вся эта справа заморозилась, вот, с нами, с полезняволенными, вот, и атрымалася, что, ну, рэшт, да, это уже, коли термины пошли 4 года, 5 годов, вот, как зараз наши там коллеги, сябры уже, это уже серьезный кавалок життя, який тебе забирают, ну и взамен ничего не дают. Ну и апошнее назирание про турму, что меня там мацавало, ну то, что ты там все равно живешь. Як бы там ни было, у тебя одно житье, и ты его проживаешь, ну ты его проживаешь. Ты можешь его тут пропивать, прокалывать на свободе, а можешь там сидеть и сидеть за, ну, хорошую справу, так бы мовить, за Беларусь. Тому просто вот такое отчувание, что главное нормально проживать это житье, вот не тратить оно, его або куды, по-пустому, оно у тебя одно. И мы его там не тратили надаремно. Багато хто з полезняволених, з молодейших питались у меня, Олесь, а ти, ну вот, не дарма мы тут сидим, ти не даремно мы страдаем. Там несколько человек у меня про это все спрашивали, ну, питались. Я завсёды казав, ні, все нормально. Ми якби робимо свою справу, хоч здається, ми нічого не робимо, але ми її робимо. Ось. І головне було витримати цей ось час, і ми його витримали. Ну і будемо сподіватися, що, і ще раз кажу, що наші сябри, які ще знаходяться там, так само незабаром вийдуть. Дякую, вялікая Алеся. Я по-перше, хочу передать паштовачку от нямецкага пэна, тому што увесь свет быў рабіў великую колькасць кампаній у падтрымку Алесі, і гэта вось адна з таких сведчанняў такой кампаніі. І можа быць задаць такое крыху правакацыйнае пытанне, бо сёння вядома, што солідарнасць яна падтрымлівае, калі яна даходзіць да чалавека, але сёння гэтыя лісты падтрымкі могуць стаць як шкодай для чалавека, который сидзіць, так і нейкай падтрымкай у нейкай доўгатэрміновай ці сярэднетэрміновай перспектыве. Вот што бы можна было наконт гэта пракаментаваць? Варта рабіць кампаніі солідарнасці з напісаннем лістоў ці не варта? І калі варта, то як? Вот на сегодняшний день, мне здаецца, они, ну, не спрацоўваюць, потому что ніводзін з гэтых лістов до мне не доходил, як і до моих коллег. Вот. И треба шукаць іншыя методы, там, ну, баллоны пускать. Сюды баллоны с сигаретами летят, и туды треба только с паштовками лететь. Ну, что есть такое, я жартую, да, в переносном сенсе. Вот. Есть багато іншых способов, когда ты можешь донести вот эту хвалю, передать солидарность до полезняволеных поза паштовками. Вот. Ситуация поменялась, пошта спынилась, и мне в Норвегии передали пачек целый там 500 паштовок, якія подписывались в 23-м году, и 4 таких пачки выслали в горки. Там 3 знищили, а 1 вернули назад. И вот он вернулся, такие подраные, это уже бандероль там с этими паштовками, мне их отдают, но мне приемно, хоть что-то засталось, скажем, с того, что пришло до нас. Але ёсць іншыя формы падтрымкі, безумоўна. І гэтая падтрымка, яна важная таксама, калі чалавек выходзіць з турмы, каб ён убачыў, што гэта было. Вельмі багата акцый, нейкіх дзеянняў, пра якіх мы нічого не ведалі, калі ты зараз пра іх даведваешся, ну, это як бы яшчэ мацней умацоўвае цябе тым, што ты рабіў всё гэта недарэмна, і твоё сядзенне было недарэмна.
Вось. Ну і апроч таго, канешне, можна нейкім чынам і пасылаць сігналы у турму тым, хто там зараз знаходзіцца, выкарыстоўваючы іншыя метады, не толькі паштоўкамі. У нас были выпадки сумные, на жаль, когда люди посылали, вот мы сидели в СИЗО и посылали невеличкие гроши. Вот, кто 20 рублей, кто 30 там. Ну а после того, как весну сделали экстремистская организация, и інших там породили нас экстремистами, оказалось, что это люди, они финансуют экстремистов. И повозбуждали криминальные справы, и некоторые были, так само потрапили в колонию с таких людей. Вот. Ну и я весь час думал, что так добро, что Лена мне передавала колбаску с сыром, а не посылала гроши. Только что вы маю на увазе, потому что так это кепско скончилось. Вот. Ну а так колбаса, там, сыр, это они вот не полишили подтримку экстремизма, а гроши они полишили вот так, что потребляют экстремизм. Когда выкликали меня на допыты, уже там в колонии городских по этих справах, я отмовлялся давать показания, и на жаль, нават зараз прозвище этих людей не вспомню, потому что все мои паперы были конфискованы, уже когда нас выпускали, то забрали литерально все, что там было, и криминальную справу, и скарги, и листы, которые пропускала цензура на початку, когда мы сидели в СИЗО, и дзённики, и книжку, яку я там написал, ось эссе, все это было забрано, хоть я там тузался з ними, спробовал забрать, але відавочно, что был жесткий загад, ніводной паперки з турмы нельзя было вынести. Ось, правда, то есть з того, что писал, удалось вынести, мне допомогли это зробить зневоленное, но не буду розповідати, яким чином. Я тобі некалькі слов скажу, каб даць магчымасць Алесю крыху адпачыць пра кнігу, якая пісалася, мы цягам месяца яе напісалі, і я не была заангажавана ў напісанні самого тэкста, гэта быў мой калега, который тут пад псеўданімам з меркавання ў бяспекі, але што я хочу сказаць, што дзякуючы іншым выданням праваабарончага цэнтра весны, турэмнай бібліятэкі праваабарончага цэнтра весны, іншым выданням кніг Алеся удалося зрабіць гэтую кнігу цягам месяца так, каб яна трапіла на Нобелевскую цырымонію. Спосаб напісання кнігі мы узгаднілі з Алесем праз адваката, але вось ужо, канешне, верыфікаваць канчатковага матэрыяла ён не мог, таму мы стараліся быць максімальна ашчаднымі з гэтым тэкстам, каб ніводнага слова не дапісаць ад сябе, каб ніводна не ўнесці нейкай новай інфармацыі, чаму Алесь пасля мог здзівіцца. І кніга замест самога нобеліста паспела трапіць на цырымонію ўручэння Нобелевскай прэміі, бо за 2 дні да цырымоніі забралі яе з друку. То бок гэта быў таксама такі крыху цуд, што все паспелі зрабіць і даставіць. І чаму пачалі гэта рабіць? Таму што падавалася, што вось у дзень пачатку паўнамаштабнай вайны 24 лютага 22 года, акрамя вось гэтага страха, натуральнага чалавечага страха, што пачалася вайна, і жудасці ад таго, што Беларусь становіцца часткай гэтай вайны на баку агрэсара, была наступная думка адчаю ад таго, што ты разумееш, што беларускія палітвязні больш не знаходзяцца ў нейкім прыярытэце на парадку дня заходніх краінаў. Нобель у сваю чаргу даў іншае адчуванне, акрамя таго, што гэта была радасць ад таго, што хтосьці заслужана атрымлівае Нобелевскую прэмію за свой даробак, за свае шматгадовыя, шматдзесяцігоддзі працы, то было таксама адчуванне, што зноў жа можна быць гэта спосаб расказаць пра нас, расказаць пра Беларусь і расказаць не толькі і не столькі пра Алеся, колькі праз яго, пра тую сітуацыю, пра тую нашу гісторыю, у якой мы ўсе жылі, у якой мы ўсе развіваліся. Алесь, а як вось ты даведаўся пра Нобелевскую прэмію і як ты яе ўспрымаеш і якім увогуле чынам ты бачыш сёння сваю ролю, будучы нобелістам? Даведаўся я літаральна ў той жа дзень, калі яна была абвешчана. Ну, так атрымалася, што ў гэты час мы знаёміліся з крымінальнай справай, хоць мяне атрымалі самой далекой камеры, там ближе уже до коридора смертников, фактически 2 изолированные камеры там было.
Вось, і перед нами камеры ШИЗО, там ніякага контакта, там ніякай як бы, сувязі не было магчымасці падтрымліваць. Але вось калі пачалі вазіць на азнамленне са справай, то там у калідорах я багата з кім мог сустракацца. Там і Федут убачыў, там, як ён там перасоўваўся, і Антусевича Сергея, і Яршука побач стаялі, вот калідоры стаім побач. Вось, ну, размаўляць нельга, але хоць там перасміхнемся, што адзін аднаго там падмігнем, і то ўжо павесялей. Ну и натурально, что вот я сидел в этой части, яка называется «Стайня конюшня», ну, яка, до речі, после реставрации Володарки застанется. Я прочитал, что эту частку застаются, так что наши там камеры можно будет ходить, вот им показывать. А я тут сидел. Ну, адрозненне от гэтага больш нового корпуса, які побудованы там силикатной цеглой в 20-е годы, его разбурили, на жаль, уже разбурили. Вот. И в этой стайне так само были камеры, где сидели девчата, там сидела и Марфа, там сидела и Настя 10. Мы не сустракались с ими, але можно было передать привитание. Мне девчата из их камер передавали привитание, передали феньку такую, значит, не бел-червоно-белую, а желто-червоно-желтую, значит, ну как замаскировать, так бывает. Тем не меньше, вот она дошла со мной до свободы. Вось, і таким чином контакт быў вось падчас тых перасоўванняў. І калі нас вялі на чарговае азнамленне, Владя сказал, Владя, что ты сказал? Я сказал то, что я вас повышал. Вот. А вы сказали, что не верю. Ну, насамрэч, я не поверил, потому что это было, ну, нават процента я не уяўляў, что это можа быць, бо кожны раз гэтай номинации вы ведаеце, как это разыгрывается. Там каля 300 и особо организаций, увесь час некие конфликты, проблемы, люди выпітнейшие, якія штосьці робяць, ну где там, что там. Ну там як бы шансов практично не было. И калі вот гэта было сказано в коридор, я отмахнулся рукой, сказал там, не бери мне головы. Але калі пришел и уже в кабинет, и там была адвокатка, яка сказала, что ее уже повіншавали, тому что вот это адбылося, и коллеги, якія пачулі гэта, то я, ну, сапраўды вымушаны быў поверить. Ну и реакция у меня была нечаканная, потому что, ну, не ведаю, это як быццам бы тебе взяли там и на пательню на гарячую закинули, кто в юна. Вот я подскочил, начал кричать, там, значит, литерально на невеличкий кабинет, и кричу, нет, это немагчыма, это не может быть. Ну и натурально, что в этот день я уже не знакомился там ни с якой криминальной справой, мы там сидели, и вот я приходил в себе, они просто сидели, там адвокатка и следчая. Вот, и таким чином. Вот я про это доведался, и, конечно, потом полізняволеныя, это же одразу все разыходзіцца, турма ж, ну, хоць як бы ізалявана, але все там, стены шкляныя, кажу, турмы стены шкляныя, так і па гэтых чутках. То меня там віншавалі, там все, там, хто меня толькі не віншаваў, Вацлав Орешка, вось, які ледзь мяне там мог пазнаць, бо ўжо тады яго праблемы са зрокам былі, і то я як бы, ну, перадаў прывітанне. А назаўтра прыйшлі девчата с режимного отдела. Там богато служат девчат в этом, на Володарце. Пришли, зашли, но звучально там все речи выносят, там все это просто зашли. Так, ничего не надо. А что, правда вам Нобелевскую премию? Я кажу, ну не ведаю. Мой гэты сукаберник, он так и не зразумел, про что размова ідзе, потому что я ему ничего не говорил, вот, ну, вдвоем там сидели, вот. Ну, они покрутились, на меня поглядели и вышли. Вот як бы это уже докладно стало, як бы зразумело, что это сапраўды так. Ну и прикладно праз месяц пришел мне лист податковый. Вот, податковый Пешемайского района Минска, где там, значит, человек пишет мне, значит, уважаемый Александр Викторович, а мы вот вычитали со средств массовой информации, что вы там Нобелевскую премию отрымали. А ці збираетесь вы платить податки? Вот, на что я сел, написал абсолютно серьезный лист, потому что у нас в Беларуси с податковой не жартуют. Я написал лист, что я ничего про это не ведаю, ніякого официального там поведомления не отрымливал, ничего не ведаю. Дякую за то, что вы мне про это сказали. Там,
Ваша лесть Беляцкий, таким планом. Вот. Так что это был один офіційний ліст, який от до мене дійшов про эту Нобелівську премію. Яка роль зараз? Яку роль? Ну, з першої секунди так само, Тетяна нагадала, там, як я до этого ставився, ну, зрозуміло, що ніяк до своєї особистої, тому що було б дивно, коли б я лічив, що це там моя особиста премія, улічуючи, що кольки зробила і команда «Весни». Всі гэты годы, там, от у нас завтра 30 годов весне, до речі, тому і наша вот эта зустріча, вона так само юбілейна, можна лічити приміркована до 30-годдя правоохоронного центру «Весна». Вот. І зрозуміло, що один чоловік, такі премії один чоловік не отримує. І зрозуміло, що вона була дадена всім білорусам, які виходили у 20-му році і потребували справедливості, справедливих виборів, змінів демократичних у Білорусі. І зрозуміло, що вона дадена всім тим, хто тоді сидів в тюрмі разом со мною, хто зараз сидить. Це така премія, яка дадена всім білоруським демократичним силам. Вот. Ну, отрималося, що далее мне, значить, я мушу вже тягнути далее этот криш, бо, щиро кажучи, я вже так міркував тоді, що, ну от, опошній бой, треба витримати цю тюрму, вийду і вже буду в Ракові сидіти, там, кветки вирощувати. Кветки вирощувати, ну не так все, якби, отрималося, бачите, і надає ще не тільки там, тобі неку познавальність, там, ці повагу, там, яку я тут відчуваю. В турмі це менш було, там, якби, просто, якби, звичайно, все не просто. Там ніхто не глядить, яка у себе премія, глядять, який ти чоловік. Це в перший шагу. Ось. А тут, ну, відомо, що я буду зараз імкнутися, і що я зараз роблю, використати її для спирання, підтримки і демократичних сил білорусів, і будущих демократичних змін, в які я вірю. Ось. І, ну, одним словом, поки що ще кветки вирощують рано. Я спадзяюся, што вы ўжо падрыхтавалі свае пытанні. Я зараз задам, можа, апошняе. У меня іх яшчэ шмат, так што, калі што, я магу доўга гэта рабіць, але все ж таки хацела б, каб вас таксама ўключыць у гэтую размову. Алесю, а чым быў 20-й год? Гэта год падзей 20-го года. Гэта параза, гэта пройгрыш, ці гэта все ж таки фармаванне суб'ектнасці і нейкая перамога? Я думаю, про гэта ўжо багата, ну, развагаў было, рэфлексіяў было, і тут я яшчэ далёка не зусім з гэтым паспеў азнаёміцца, думаю, што ўсё ўжо сказано. Ось. Ну, але так, як я гэта уяўляю, то як от я бачу пра сваё я, то, канешне, ну, па-першае, для нас ён быў нечаканы. Ось пайшлі першыя сігналы тады, калі пачалі збіраць кандыдаты яшчэ, ну, якія хацелі зарэгістравацца, там десяткі, а то і сотні тысяч подпісаў. А ввогуле ўсё з Вільні пачалося, калі на пахаванне Каліновскай сюды прыехала. Даволі багата беларусаў, ну, некалькі тысячаў, тады это было так ужо ўражліва, і стала зразумела, што, ну, што-то адбываецца. Пашлі нейкія хістанні, якія мы нават патлумачыць не можам. Ну, от прыйшоў час, скажем так, прыйшоў час, все супала. І калі пачаліся зборы подпісаў, потым пачаліся акцыі, было адчуванне з аднаго боку катастрофа, якая насоўвалася, таму што, ну, такі аб'ектыўны аналіз паказваў, што справы могуць скончыцца тым, чым яны скончыліся, і мы гэта таксама разлічвалі ў сваіх там дзеях. Ну, але з другого боку, праваабаронцы мусілі быць там до конца, тому што калі ідзе такая вайна, мы там як санітары, мы мусілі быць до конца, і гэта была адна з прычынаў, чаму мы не з'ехалі, напрыклад, там я, Владзя, Валентин, вось, тым больш, што і нашы калегі сидзелі тады ўжо, вось, і Леонид сидзеў с удаленькай, Марфа Рабко сидзела, ну, з'язджаць нам нельга было, і мы, як бы, заставалася гэтая частка весны, вось, но конечно, пачуццё, вот у меня было пачуццё з аднаго боку сапраўды, то, што можа быць это катастрофа, а з другого боку, ну, такой безмежнай радасці.
Тому що ніхто не ведаў, наколькі у нас людзі сапраўды маглі вот і зарганізавацца, і выйсці, і паказаць сябе. Ну, заўсёды неяк беларусы яны так самі па сабе, ціха там, і каб ніхто нас не бачыў. Вось. І, на жаль, зараз гэтыя звычкі зноў вяртаюцца то ў Вільні, то ў Варшаве. Вось. Нас трэба, каб нас бачылі, нам трэба яднацца, нам трэба вучыць сваіх дзяцей у беларускіх школах, нам трэба, каб працавалі беларускія пляцоўкі, выхадзілі беларускія выданні, вось тады нас як бы будуць бачыць. Потому что это наша миссия зараз, тых, кто оказался зараз выпхнуты з Беларусі, падтрымліваць эти беларускія агні. Вось, якія, можа быць, самых розных варыяцыях, і кожны з нас там мае свае нейкія прыхільнасці, уменні, штосьці рабіць умее, вось, но мы павінны працаваць, не сидзець склаўшы рукі. Но тады ў 2020 годзе мы бачылі, што вот это наша папярэдняя праца там на працягу 25 гадоў, фактычна з таго часу, як Лукашенко прыйшоў да ўлады, мы арганізоўвалі адукацыю, мы праводзілі нейкія мерапрыемствы, мы падтрымлівалі палізняволеных. Гэта была такая штодзённая цяжкая праца, якая не давала агульнай карціны. Вот у 2020 годзе мы бачылі, што і наша праца, і праца іншых актывістаў, неўрадавых арганізацыяў, урэшце тое, што побач былі краіны Еўрапейскага звяза, куды наши людзі маглі паехаць, паглядзець, і вось гэтыя кантакты адзін да аднаго, яны вельмі шмат што меняюць у галовах у людзей. Это я там без концу колькасць разоў бачыў людзей просто в отряде, якія, да, пабывал в Германии, все, ему просто уже нічого не трэба тлумачыць, хто такі Лукашенко, хто Путин, що з Украінай робіцца, все. Ён пабываў в Германии, все. Вось. І вот такія рэчы, яны як бы важныя. Таму, канешне, мы ўбачылі, што беларускі народ змяніўся. Мы, можа, і самі, як бы, не маючы сацыялогіі, не ведалі, наколькі гэтыя змены адбыліся, але яны адбыліся. Бо ў 94 годзе за Лукашенко галасавалі адныя беларусы. А ў 20 годзе на акцыі выходзілі ўжо другія беларусы. Вось. І ўлады засталіся такімі, якімі былі, і сталі яшчэ больш кансерватыўнымі, а народ змяніўся. И он никуда не делся. То, что там выехали, там мы, там выехали нават сотни тысяч, а миллионы застались. Тому для нас это великая перспектива, все ж таки, была такой великий посыл. Вот это был такой чекпоинт, это 20-й год, який показал, что у нас все нормально с Беларусью. Нам треба просто зараз не опускать руки, протягнуть свою працу. Я переконаны, что пройдет некий час, 7 годов. Все будет добро. Подарались питання. Такое питання, ну, ще порозважати. Ну, вже от трошки піднімалась ця тема на конт листов, на конт поштовок. Зараз, ну, в наших прекрасных зонах такая история о том, что как только тебя недзе узгадываюць, ты едешь у ШИЗа. Ось. І зрозуміло, що, ну, я, наприклад, на свій кожен день народження на 5 днів поїхав, мене повіншували за віншування на сайті весни. Ось, і ті знайти ту межу, поміж, я розумію, я свідомо йшов, я розумію, за що я сижу, я розумію, що розголос необхідний. Але є шмат людей, хто, ну, трапив випадково, і хто потім скаржиться, більше, що його покривдили, є ще більше, і покривдили тих, хто його мусить обороняти. І ті знайти ось ту межу між необхідним розголосом і, ну, і захованням, ну, життя, здоров'я іншого, політньовольного. Ну, таке питання. Питання складане і яно індивідуальне, як правило, індивідуальне. Тому що я завсёды був переконаний, що чим більше інформації про політзняволених, тим більше оборона нас там. Это то же самое, как ты сидишь ШИЗа, и первое, что ты мусишь сделать, принамсі у нас в горках, это гучно выкрикнуть, кто ты, из какого отряда, и сколько тебе дают. Вот ты сказал, там Алеев, там, отряд там 8, 10 суток, и пошел, все. И тебя уже там зачекили, значит, зэки. Ага, такие-то есть там-то, и он уже не пропадет. Им уже ничего не станет. Хотя мне за это потом еще 7 суток додавали, мне это за это. Ну, треба было додать что-то. Вот. И это мой подход. Я переконаны тем, что треба говорить. Треба.
і у кого калі сваякі, знаёмыя сидзяць, абавязкова трэба даваць эту інфармацыю, тому что нават калі тебе сёння там можа пакараюць вось таким чынам, но ты не знікнеш, тебе не заб'юць, ты не як бы ты все, ты уже вядомы, вось ты не знікнеш просто так. Потому что проблема-то у нас может быть еще и такая, за которую мы не сутыкались из-за Клыпова, что люди просто зникают в тюрьмах, там, в России, например. Вот есть полезневоленный, раз его нема, все, где он, никто ничего не ведает. Турм багато, Россия великая. Тому треба якби давати эту інформацію, не глядячи, ну, зрозуміло, що це не подобається їм, вони вживають методи супроть індивідуальних, супроть зневолених. Ну, терпеть, ну, потерпеть можно, ну, что зробишь. Ну, уже раз вступил в эту борьбу, так уже куда деваться, уже не отступать, как бы говорить. Тому все это мы проходили, так само все эти моменты, и моя позиция такая. Чем больше мы говорим про своих свояков, знакомых, там, родных, тем большая безпека в принципе для их. Вот, не глядишь там на вот такие, может быть, неприемные випадки. У вас є ще питання? Ну, я, может, не с питанием, а с некой рефлексией, я так само с тих коллег, кто же делать, Александр Мансевич. Вельми важно на то, что Олег сказал, что ці даремними ще ці питання задаються. В всякому разі, для тих, хто сидів у той час, коли я сидів, було там коли 1400, мабуть, перезневолених імен, були такі імени, як Анджей Качобут, Олег Беляцький, на жаль, покинув нас Олег Пушкін, Марина Золотова. Это те маяки сярод нас, які не давали згубиться в этом темном, навальничном море. И их приклад давал ну, не просто надею, а делал то, что будет еще добро. Это сапраўды, ну, эта вера допомагала жить, выжить. Наконт того, треба публічність, не треба, конечно, то, что родится там, это треба робить публічно. Бо коли ніхто нічого не буде ведати, нічого не буде робитися. Дякую. Я так розумію, це була репліка, так, а не питання, будь ласка. Вітаю десь. Дякую велике, що приїхали у Вільню. Два питання невеличких. Перше питання. Ось ви заспели такое развитие Белорусщины, там 30 годов, 40 годов на полі. І ось як ви лічите зараз у еміграції за межами країни, як одна з білорусів, ну, тому що є, на мой погляд, неких центрів, і одне туди, інше туди, ви моральний авторитет, я думаю, що для більшості, ось як ви думаєте, як єднати? Так, некая была одна плыня. И такое питание, вы историк, и вы погледження, я так разумею, что шмат займалися историей. Ось, коли поглядеть там на 200 годов истории, 300 годов истории, там, 100 годов истории, ось то, что зараз відбувається в Україні, які у вас аналогії, максимально, ви бачите ці паттерни? Дякую велике. Ну, зараз роля тих нас усіх, хто виїхав за межу з тих чи інших причин, ну і десятків тисяч, які виїхали по економічних проблемах, а ще десятків тисяч від того, що відчувають небезпеку ось з тих чи інших причин. Зараз сотні тисяч білорусів опинилися за межою. І зараз наша роль, она значно больше, чем была эта роль миграции, скажем, там, ну, 10, 15, 20 годов тому. Коли значно меньшая колькость и белорусских осяродков, и, в принципе, людей знаходились за межой. Зараз эмиграцию в Беларуси можно поравнать хіба что, ну, коли проводятся некие параллели с польской миграцией, вот послевоенной, коли выехал рад Польши после войны, коли сотни тысяч поляков опинулись там в войску Андерсона, потом застались за межою,
і ввогуле ад камунізма багата хто уцікалі з Польши. Но тым не менш, все 40 гадоў яны працавалі на Польшу, ну, значная частка, інтэлігенцыя, там выходзілі выданні, там былі палітычныя цэнтры, там былі пастаянныя кантакты на палітычным узроўні, вось, і на культурным узроўні. Это была такая шматузроўневая, шматпланавая барацьба, она дала вынік у рэшце-рэшт. В 89 годзе врэшце ситуация в Польше изменилась. Хотя это прошло там 40 годов такой борьбы безупынной. Вот. Улічваючи тое, что железной стены нема, соседки працуюць, и я гэта таксама дакладна ведаю, вельмі багата навінаў перадавали просто зняволеныя спатканняў з роднымі, вось, яны сустракаліся і штосьці там на ушка там шепталі, там, а это гэта, а это там, а то і тое. Потым яны вярталіся са спатканняў, пераказвалі гэта нам. Зразумела, што у людзей нема зараз па 10 этих каналаў, як это было перед 20-м годам, там, ці ў 20-м годзе, калі там і весна табе, і там і Тутбай, і наша Ніва, там, і Шея, вот, і все там глядзелі. Не, зараз, мабыць, маюць один канал на сям'ю дзе-нибудь, і телефон хаваюць пад падвор'ем, пад масніцай, ну, умоўна кажучы. Але тым не менш, інфармацыя гэта ідзе. І гэта вельмі важна, потому что мы маем магчымасць зараз уплываць на грамадства ў Беларусі, і наша задача, конечно, падтрымліваць яго в максімальна добрым стане. Адносіны да ўладаў резка негатыўныя. Тыя, хто сидзеў у турмах, ведаюць, як зневоленыя ставяцца да Лукашэнкі, да ўладаў. Все адчуваюць, што там няма чым дыхаць. Вось, абсолютно люди, не звязаныя з палітыкай, абавязаныя лица, аліменты, платы нейкія, падаткі. Чалавек атрымлівае там на працы ў турме, працуючы поўны працоўны дзень, там $5, з іх 2,5 ён аддае там штрафу, 2,5 ему забірае калонію, ему ўвогуле нічого не застаецца. Ну як жыць? Вот. І плюс это пастаянныя пені. Вось. І незадавальненне вялізнае ў грамадстве. Это трэба мець на увазе, што чаму ўлада і трымае зараз гэты ўзровень рэпрэсій, таму што толькі дзякуючы рэпрэсіям яны могуць утрымацца зараз. Наша справа працаваць з грамадствам, наша справа пасылаць сігналы і чакаць вось гэтага вакна магчымасцяў, якое раней ці пазней будзе. Вось, таму што стабільнасці няма, нейкай дамовы палітычнай там ці сацыяльна, умоўна кажучы, палітычнай дамовы паміж грамадствам і ўладамі няма. Таму в любы момант можа адбыцца тое, што адбылася ў 20-м годзе, можа быць не заўтра там, но пэўны час, канешне, на гэта трэба папрацаваць. Што тычыцца аб'яднання, все мы працуем для дэмакратычнай незалежнай Беларусі. Можа быць, бачым розныя шляхі, это зразумела, што розныя думкі, но вельмі важна, канешне, не пераўтвараць это ўсё ў такі базар. Так, что мы там высветляем, кто лепшы, кто горшы, а вот я права, я не права, а вы все такие, а это грошы крадуць, а это на нас наживаются там. Усё это смецце, это трэба заметаць куды-нибудь, каб яго не было ў кут, и все. И заканчивать гэтыя все размовы, потому что все мы прыкладна в аднолькавай ситуации зараз находимся, что Нобелевский лауреат, что Шарыков. Вот. И, переносным. Тому тут я просто закликаюсь их менш точить зубы один на одного и не гублять вось этой прицел, які у нас был у 20-м годзе, вось, и мы ведали, супраць каго мы шли, мы ведали, за якія лозунги мы шли, вот мы павінны гэта не гублять. Вось, бо это часам бывае, и вельмі часто бывае в эміграцыі, калі люди апынаюцца адрезанымі ад грамадства, калі яны не маюць дастатковай інфармацыі, калі апынаюцца ў цяжкім матэрыяльным становішчы, калі яшчэ развалена, ты там згубіў все, ты тут нічога не маеш, это цяжкія такія выклікі. Гэта трэба перажываць, разумець, дзеля чаго мы все ж таки тут апынуліся, чаму мы тут апынуліся, і што нам трэба зрабіць, каб нам вярнуцца в Беларусь як мага хутчэй. Ці ёсць яшчэ пытанне? Ці я магу задаць сваё? Я задам тады сваё пытанне.
А вы падрыхтуйцеся, бо калі пытанняў не будзе, будзем заканчваць, тады можа быць ужо. Роля культуры. Роля культуры ў 70-80-е гады, вось гэтыя, якія пасля часы юнацтва, часы студэнцтва, часы маладосці, калі гэта все было у падполлі. І роля культуры цяпер у Беларусі ў 26-м годзе. Ці можна параўнаць, ці можна правесці нейкія паралелі і ці можна гэта неяк апісаць? У нас в Беларуси культура николі не была чисто культурой. Калі взять гістарычна паглядзець, там 19 стагоддзе, 20 стагоддзе пачатак, то як не паэт, то ссыльнік, як не пісьменнік, то в турме сидел. Ну вот так, как бы, эта бедная белорусская культура, она весь час звязана с такими цяжкими, драматычнымі лёсамі всего нашего народа. І калі мы сидели на Валадарцы, то в пэўным сэнсе это было неякі сімвалічна, што тут сидели паўстанцы там Кастуся Каліновскага 63-го года, тут сидел Якуб Колас 3 гады в этих стенах, и мы сидим тут. Ну нормально, значит, все хорошие люди, как бы, идут с теми самыми стежками, можно сказать. Вот. Ну, такая, это, как бы, сумный жарт, но тем не меньше отрымливается так, что наша культура это не просто культура, это способ выживания белорусского народа, и мы, конечно, повинны працягваць, шанаваць свою культуру, рабіць дзеля яе, дзеля яе все, что кожны там з нас можа, скажем, сваім зробам. Вот. Что тычыцца наших рукописаў, ты уже казала, что все мы засталіся дзесьці там, те, кто сидел в турме. Я закликаю, дарэчы, всех, кто пройшоў гэты шлях, все ж таки собраться силами и написать хоть некие вспомины. Вот, это вельмі важно, это застанецца, и чым больше будет гэтага матэрыялу, тым лепш, потому что у кожнага у нас свой власны опыт, кожны з нас перажыў штосьці сваё і можа расказаць штосьці тое, што не кожны з нас там гэта ведае, і все гэта цікава. Это то, что будет читаться, то, что будет як бы працаваць таксама на беларускую культуру. Я падтрымліваю гэты заклік напісаць. Да, я бачу, тут яшчэ пытанне спереду пасля. Падтрымліваю заклік напісаць, і я, як выдаўчыня полацкіх лабірынтаў, таксама чакаю рукапісаў са сведчаннямі з турмаў. І думаю, што іншыя выдаўцы таксама. Калі ласка, Наталья. Привітання. Я по своих питаннях хочу задати. Тетяна сказала на початку, що Олесь відомий так само, як і релігійний діяч. І колись у 90-х годах, навіть ще у кінці 80-х годах, він побачив потенціал, який має релігійна супольність для відродження білоруської культури, для правооборончої діяльності, для громадської діяльності. Чи є цей потенціал у релігійних супольностей сьогодні? І як ви бачите, як вони можуть внести свій внесок у демократичну Білорусь і у правооборончу ніяку діяльність сьогодні? Ну, это загучно сказано, религийный діяч, на жаль, нет. Я уже, как бы, вот, вошел в эту правооборону, уже стал не письменник, не религийный діяч, никто. И навіть недобрый, так сказать, муж, бо жонка редко дома бачила все эти годы. Вот. Ну, уже коли занырнул в эту правооборону, то там амаль с головой. Вот. Ну, так отрымливается, потому что великий был объем працы, и я не привыкший все робить, стараться робить добра. Вот. А коли есть такая звычка, то она часом не кепская бывает, вот ты мусишь тогда откидывать, неким чином отставлять все іншого в бок. Вот. Что тычыцца религии, ну, вядома, это неотъемная культурная частка белорусов, как европейского народа. Наша релігійная гісторыя і сучаснасць, она вельмі важная для кшталтавання беларускага народа. І тут у Вільні якраз было живое, актыўнае беларускае рэлігійнае жыццё на пачатку 20-го стагоддзя, перед вайною, вось пакуль не пасадзілі, фактычна не былі знішчаны апошнія выбітныя прадстаўнікі рэлігійнае беларускае жыцця, як і католики, так и православные. Вот. Но это робилось, все это борьба с религией, это фактически была борьба с белорусской культурой. Вельми часто это совпадало, эта борьба.
Вот. Для адраджэння, для нормального існавання народа, безумоўна, рэлігія адыгрывае вялікую ролю. Вот. Ну і тут мне падаецца, што цяжка што-небудзь яшчэ дадаць. Для праваабароны, улічваючы, што ну, асноўнае, што калі ты знаёмішся і чытаеш і новы запавет, і іншыя рэлігійныя тэксты, то імкненне да справядлівасці, імкненне да роўнасці людзей, вось тое, што закладзена у Біблію, і неважна, хто ты католік, праваслаўны, яно з'яўляецца падставай і для праваабарончай дзейнасці. Это фактычна тыя рэчы, за якія ўвесь час змагаемся і мы. Прычым цікавая такая рэч, што першыню пытанні роўнасці, сацыяльнай роўнасці, нацыянальнай роўнасці ставілі якраз рэлігійныя дзеячы ў Вялікім княстве Літоўскім 18 стагоддзі. Яны адыгрывалі вялікую ролю тады дзеля таго, каб все были ровны. Вот эта идея, якую потом подхватил Кастусь-Калиновский, она же не на голой земле выросла. Это было выховано и философами, и религийными дзеячами, якія ў Беларусі тут актыўна, і ў Вялікім княстве Літоўскім, Літве, ў Беларусі актыўна гэтыя ідэі распаўсюджвалі, яны мелі вялікую папулярнасць. Врэшце рэшт, сама ідэя правоў чалавека, она таксама актыўна абмяркоўвалася і падтрымлівалася беларускімі рэлігійнымі дзеячамі ў канцы 18 стагоддзя. Ну і трэба спадзявацца, што і зараз таксама нашыя прадстаўнікі розных рэлігійных канфесій будуць таксама, ўрэшце, як яны гэта і робяць, многія з іх, яны падтрымліваюць імкненне беларускага народа да дэмакратычнага такого жыцця. Мы ведаем, што зараз адбываецца з уніяцкімі парафіямі на Берасцейшчыне, якія пазачынялі. Мы ведаем складаную сітуацыю ксяндза Анатолія, які, сёння была інфармацыя, атрымаў інфаркт у турме, фактычна ўжо яго ледзь да смерці там не давялі. А ён беларускамоўны ксёндз. Ён пачынаў этой беларускія службы яшчэ 30 гадоў таму. Разам Міхал Сапель, ксёндз Анатолій, тады на пальцах можна было пералічыць тых ксяндзоў, якія служылі па-беларуску. Ён зараз сидзіць в турме, і, наколькі я разумею, там здрадзе дзяржавы абвінавачваюць. Ужо слоў не хапае тут, як это можна патлумачыць. І, канешне, гэтая ўлада, яна фармальна, хотя формально они подтримливают там певные ритуалы, но эта ритуализация, она пустая. Это вот те труны, которые сапраўды побеленные, да, але всередине они ничего не мають. Тому, будем сподіватися, что и верим в то, что лепшие представники разных конфессий и религийные дзеячи, что они будут сприять так само и белорусскому адраджению, и белорусскому народу. Видите, есть вас на свободе. У меня питание будет на фонд книг, якія вы прочитали, калі былі у турме. Тому, як вы сказали, что зараз, як вядома, 338 книг признаны экстремистскими, были арышты книгавыдаўцоў, зараз «Колос» находится под арыштом. Сколько книг вы пришли, калі были, и что вы могли бы выделить? Дякую за питання. Дякую. Я вельмі здзівіўся, калі Максим Знак написал там, недзе он выступал, он сказал, что прочитал там сотни книг, некалькі сотен книг, там не 1000 книг, покуда он сидел. Ему треба было читать одну книжку 3 дні, некая невероятная колькость. Я, вядома, так не читал и перечитывал в основном то, что хотел перечитать. Это был Владимир Короткевич, СИЗА, и Иван Мелиш.
Гэта быў і Васіль Быкаў, што тычыцца сезана. І у калоніі так атрымалася, што з городскай бібліятэкі перадалі частку беларускіх кніг у городскую калонію з раённай бібліятэкі. І там я ўжо адвёў душу. Там быў чатырохтомнік Рыгора Барадуліна з вершамі там пра пагоню, пра чырвона-белы сцяг, там все трэба. Чатырохтомнік, які выходзіў там у канцы 90-х гадоў. Там быў чатырохтомнік Ніла Гілевіча. Там былі іншыя творы, там і Вячеслава Адамчыка, і Бориса Саченкі, і Михаила Стрельцова. Ну, хорошая, нормальная, выдатная вот эта золотая белорусская литература, якую трэба пройти кожному человеку, белорусу, ну, как мець разуменне увогуле, что такое Беларусь. Мне это было вельмі все приемно. Были там книжки Владимира Орлова, якія ўваходзяць в эти списки. Но они туда их чамусьці скинули, и их в библиотеку просто не сдавали, они просто ходили по рукам. Вот, их просто не носили, вот, они просто передавались от одного до другого, тому все нормальные книжки там ценились. Что мне запомнилось из русской литературы, когда я сидел в ПКТ, нам выдавали там 2 книжки на тыдзень. И вот однойчы я там штось там не заможу. Белорусская литература немагчыма было прочитать, штось там хапало з того, что мы приносили с этих развалов, каб нечым час забить, хоть бы нечым. Ну и один раз этой библиотекарь, так я одного его не испытал, мне книжку сунул, так, это тебе. Я думаю, что такое? Гляжу, Юрий Губерман. Ну, дай возьми. Оказалось, что она без печатки, вот, она просто ходит с нож в руках, и кто-то, может быть, со стриженных, ну, сказал, Беляцкому передать, как я читаю. Ну, мне ее передали, и я уже там читаю, значит, про бесноватого фюрера Лукашенко и все такое. Я там просто, значит, вот я читаю, сижу в ПКТ, в этих 4 стенах прибиральни фактически, я читаю про бесноватого фюрера Лукашенко. Вот, тому, в принципе, ну, с гэтым у нас было больше-меньше нормально, хотя библиотека была бедная, но вот белорусских книжек хватало. Олесь, дякую, по-перше, вам велике за те, що працюєте працювати. На жаль, мені не отрималося прийти на самому початку, прийшов тільки зараз. Хотів, по-перше, подякувати за ваше всі інтерв'ю. Вельми цікаво глядіти такі гурток адэквата у час, коли не заўсёды не ўсе пункты гледжання аднолькава каштоўныя, на жаль. І я вельмі рады, што, нягледзячы на то, пра што вы прайшлі, у вас застаўся гэты маральны компас, які вам там і 6 год таму паказваў адзін бок, і зараз паказвае той самы бок. І гэта прыемна бачыць, гэта бачна па вашаму інтэрв'ю. А пытанне ў мяне 2. Першае пытанне. Вызвалілі мы Беларусь, ажыццяўляем дэмакратычны транзіт. Вы бачыце сябе у палітыцы? Ці ўсё ж такі праваабарона і пісьменніцтва? І другое пытанне. Беларусь хрысціянская нацыя ці не? Ну, на другое пытанне я, здаецца, ўжо адказаў. Безумоўна, хрысціянства з'яўляецца часткай беларускай культуры тысячагадовай. І гэта нельга адкідаць і забываць ні ў якім выпадку. На этом побудовано багато што ў нашай культуры. Вось, і мы не можам выкінуць ні Францішка Скарыну пераклады Бібліі, ні працы Адама Станкевіча, якія датычацца і культуры, і гісторыі культуры, і працы рэлігійных праваслаўных дзеячоў, сенатара Вячеслава Богдановича, таго, які быў сенатарам Польшчы, і быў праваслаўным. Гэта частка нашай культуры, нашай гісторыі. Микола, до речі, сидел так само на горках, но мы с ним разминулись. Он поехал в Крытую, а меня как раз привезли, там, несколько месяцев. Мне про его рассказывали, там, что сидел такой Микола, так что Микола, мы с тобой там амаль-амаль. Вот. Ну и потом приезжали так само хлопцы з Родинской Крытої, так само рассказывали, як ты там маешься. Тому мы этой звездки ловили, где кто, что, як. Вот я трохи про тебе знал. Далеко не все, конечно, или принамсі хоть что. Вот. І перше питання яке було?
Не, я себе не бачу політиком, тут якби нема уже сенсу. Ну это молодейшие, вы давайте там, я уже человек. Я это уже в сторонку загорнул давно. А больше питання? Ось, по-перше, я хочу сказати, що це так само гонор для мене з вами розмовляти, тому що ви найбільш відома правооборонця і я знаю на найбільніша організація, яка зробила вельми шмат і робить сьогодні. І так само зробила для мене, тому що я сам був в політбазі. І відносно до цього у мене є два питання. Перше, ми відаємо, що зараз проходять перемови поміж американського боку і білоруського, які дозволяють так само части інших політв'язнів вийти раніше, дають їм шанс. Ось ці, і у вас є списи політв'язнів. Як ви лічите, ці мають ці списи, мабуть, не вельми, мабуть, вони мають тільки в некоторих шансах, але вплив на те, які політв'язні вийдуть. І друге питання, воно відноситься до першого. Ми так само, з тих, хто був у зонах, ми відомо, що там є люди, які сидять по іншим артикулам, але так само мають 10 профілік. Ці за адміністративні справи, ці машини за поводження у самій колонії, ці тюрми. І це так само впливає на їх становище, тому що воно не вельми справедливе, я лічу, тому що вони так само повинні ходити 5 днів, на то 6 днів на працю, наприклад, вельми жорстко до них відноситься адміністрація, так само як у всіх людей, хто має профілік. І так само, як інше заборони у них є. Але зараз не шмат говориться про них, більше про тих, хто сидить по політичних артикулах. Ось, і ці можемо ми зробити нещо у відносинах до цих людей, так само можемо зробити це зараз у перемовах, які йдуть, мабуть, ці машини зняти з цих профілів. Тому що ми відомо, що зараз його зняти не можемо. Ну, так було ще на момент, який я виходив. Ось, дякую. Дякую. Что тычется список? Ну, спочатку, что тычется весны. Тут чутка прошла, что весна з Вільні з'їжджає. Ні, весна в Вільні застається. Всі, хто працював у Вільні, притягувались працювати, Кліцовка весни працює, все, чим ми займалися, ми тут займаємося. Ось, у нас просто філія відчиняється в Варшаві. Там багато людей зібралося вже з весни, які тим чи іншим чином там опинулися, і там буде філія весни. Там, центр тут. Це перше. Що тичиться списом? Вони складаються, ну, по-перше, вот эти списи полізневолених, вони складаються шерегом правооборончих організацій. Не тільки весна їх складає, ми працюємо всі гуртом. Там вот этот спис подписан под признанием полізневолених, это и есть организации, долученные до визначения полізневолених и включения этих людей в список. Відомо, не повний, бо з різних причин, ну, хто-то боїться, хтось не сказав, у когось свояков нема передається, туди не всі люди трапляють. І перше, що ми зробили у Снежникові, визволилися, там з нашої колонії 2 чоловіка, я і ще один там хлопець, його в Варшаву вивезли мене в Вільню, ми стелефонувалися, і ми хутенько додали в цей список ще 8 чоловік з городської колонії. Ось у нас отрималося 8 чоловік не включених, тих, кого ми віддали, ми включили. Ось, тому ці списки, вони не повні. Ось, у нас там зараз 800, некая колькость, но прибавляйте смело 100, а то и 200, вы не помылитесь. Под 1000 человек, это реально. Мы не ведаем просто всіх, і я кажу, що з різних причин свояки так само не хочуть часом, як прозвища цих людей були відомі. Ось. Ці списи, вони, ну, якби огульні. Вони немає ніякого особливого спису там. Інша справа, що визначені особи, у яких там, ну, кепське здоров'я, наприклад, пенсіонери, жінки, ну це зрозуміло, да? Є групи, на які ми там, ну, звертаємо увагу найперше, ось, тому що треба там визволяти тих, хто там інваліди, кепське здоров'я, у першу чергу їх треба визволяти. Тих, хто сидить там спочатку терміну, на їх треба звертати увагу. Вже коли чоловік туди заїхав, на 3 місяці, то ще там місяць посидіться. Коли чоловік сидить 5 років, ну його треба витягувати оттуда.
Ну от такі ніякі рекомендації у нас ідуть, наколькі вони приймаються під увагу, тяжко сказати, бо йде так само уважливі прогляди тих списів з боку КДБ, спецслужби з того боку. Ось вони вносять корективи постійно. Когось викреслюють, когось міняють, когось додають. І це справа така, яка не контролюється там, нами, я думаю, що і американськими дипломатами так само. Завсюди групи, які виходять, це завсюди сюрпризи, ми ніколи не ведаємо, хто докладно вийде, це ніколи не відомо ось, до кінця. Но з тим, як йдуть зараз перемови по визволенню з американського боку, коли нічого суперординарного не відбудеться, значить визволення буде протягуватися. Бо це говорить і американський бок, ті дипломати, які займаються визволенням, це говорить і білоруські влади про цю велику сделку. Да? Не ведаю, що вони там хочуть тримати взамін, но от іде нека така торговля. Ось. Ну і я вже, до речі, скажу свої відносини до цього. З одного боку, звісно, ми раді, що ми вийшли, це супер, вже там надокучило сидіти, і треба було виходити, ось і все. Ну, а з другого боку, коли набирають знову наших сябров, нових, а от у нас зараз нашого колегу-правооборонцю 2 тижні тому посадили, ось, і сина ще одного правооборонця знову посадили, і все це механізми працює, ми не спинилися. Ну, так, по великим рахунку, який сенс там поміняти Олеся там на Михася, там, чи наоборот. Ось тому, звісно, треба при всіх розмовах зараз, я про що кажу, що мало визволити політзневолених, яким займаються американці, які, але треба добиватися спинення репресій. І треба не спиняти ці санкції, тому що це є той рычаг, на який влади звертають увагу. Це єдине те, що примусило їх відпустити нас. Лукашенку там абсолютно все ровно, сколько человек сидит, ему нормально. И он морально нормально себя чувствует, человек якби с певными садистскими схильностями, ну сидит человек, мучается, ну и нормально. Ему наоборот это подобается, может, кайф, ловится это некий кайф. Вот. Тому санкции это нормальный рычаг, який примушає білоруські влади йти ось на ці перемови. И отменять эти санкции еще рано, по-перше, потому что не скончилась война с Украиной, где Беларусь активно удельничала в этой войне. По-друге, потому что не спинились репрессии. По-третье, потому что мы зараз туди вернуться не можем, бо там выпаленная земля. Ты вернешься и завтра снова поедешь туди, куди Статкевича отправляли, ось після того, як ти на Дмові виїжджаєш. Ось, тому нам треба добиватися широких змінів, які б дозволили там розрядити ситуацію і вернутися і громадським активістам, і журналістам, і громадським організаціям, і всім тим, хто хоче. Ось, от це наша задача. Ось так це бачиться. Дякую, дорогие Сергей, дякую, Олеся. Я пропоную заканчивать зараз с питаннями, тому что есть еще книги, есть еще желающие подписать, охочие подписать книги. Тому давайте еще раз подякуем Олесю за сегодня вечер, Дякую, велике. Щиро дякую пану Олесю і щиро дякую